même pas fermé. Et même pas fermé. On a flagué. On va vivre aux États-Unis. Oh bon! On va vivre aux États-Unis, on va fermé, on va flagué. Oh bon! Il y a un mauvais bois. Quand je me parle, Boston? Aïe! Halo? Yo, bat nan Sami lagi tu. Yo, Sami lagi bapa, mbak tu bom nen momen. Mwen sa kapet mwen brin base, pa jom to do lak moun neg moun peyi pou sa men. Epi lan te foun kontre men, depi not bura men, pa jom mwen kontre avon komen, sa kapet pat nem. Mwen se mba bon mwen ti papa men, mba kreme boss, mba prete isen an Meksiko kon mba kreme pat nem. Kon mba kreme jim. Yo, kote dem non men. Sami boss, mba la vo deja, fon met mwen tetou men, parete isi ya pou n degaje nou pou n traves nou bois pou n ale Sami. Mwen san mwen Sami. So fè men pou mwen la, kon mba kayo Sami nan moun men. So fè men Sami, wapre to men, wapre ti sou men papa, mwen pa prete nou papa, mba prete Sami. Sami pou degaje pou n ale pat nem pam, sep jod mwen nou te kote nou tre sam, nou te tout balan sam Sami, nou wakare te kote tabala la. Nou Sami moun chef, kon nou ale Sami. Sami, kon nou ale Sami. Mwen Sami pou Sami. Kon degaje nou pou nou ale Sami. Ouwe? Tadem tou men, nou baka palo baka tadem men. Oh baz, pa bon mwen ti baz, nyami la pou ma viv men, se la pou ma fet bazal, la pou ma fet tout aksyon nou ge pou mfe ou net patem. Sami mba bon mwen ti vat ton di a rapas, ou pa vale isi sa ma pwete yon spou men. Mwen se moun met moun ane pou san men. Ben ti ka pwene nan men. Mwen se moun de moun fou men, ka pwene nan men, se mpala. Mwen di tok fe la men. Oh, age ti wane pe. A mwen se mba kompon men, tok fe la men. Pose de yon do. E te pou ti jen men, nou fe tout plase kon men. Baka la di se pou nan pozisyon sa men, pou kon yon men. Ba yon pati men se pou sa men, pou kon yon pou se. Yo Ji, pa bon mwen ti baze, ba yon dak pagi nou do. Mwen se mdo mi mreve gren bapa. Ba mwen gout koum se pou la fe dekabesi men. Shit men, sa mde pou kon do. Yo, mwen se 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 mwen